akenkanfo mienu awia yi edin a mejeso eye gangster katia mitenkura Okogyeabour Ocran mene Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ebusia kase bona eba na emom eho aseda awia yi kan ho na yemfa ema Sunday Sam's Consult wonom eye travel and tour agency ye boa Ghana fo adehye amo wani so ade hunu samo pese mutu kwan enu nti amaya meburu so yina no se eyiwa akono na so pese utu kwan akoso a na woni Sunday Sam's Consult edi nkomo waye bida enu nti mpane se aye bida ewo hono a na kire se yemfa nyamba kire enkwa hayo wo woni so ade hunu so betu kwan akọ United Kingdom UK na se wo pe visa assistance a eye Sunday Sam's Consult se wo pe Canada visa so a hono mo na abekro wo pese ko United Arab Emirates eye Dubai and also eye Sunday Sam's Consult ana se Poland ana Croatia amai makuma enumi nyina so no se wo pese utukwa ekọ hono mo se ebia wo kwa ya adwuma ana se wo kosua de ana empo okọ for visiting no eye Sunday Sam's Consult wonom atena ye kese ewo Ofanko barrier asofa a wo ben eye Wise Park Hotel wo fe number ya wo jeso anopa wiane adwumre 0244 291 546 0244 291 546 email address no samuelowusu626@gmail.com one woman name was connecting dreams with opportunities Sunday Sam's Consult one woman kwa betimi do tu kwan wa bra won krata asem wo how bi anso entimi ema ho afia busu yakase bono na shase nie. It's official. DLFM 106.9. Yes, I can say Bonasia Mawa, and nansa, na ye ukwada, and a beto dase. Woja Brantam etimi ato, a yes, I can be a bia. Ye friend says Sodom and Gomorrah, I no ebay a ecomog. Now I rehearse some and say, Wabra, Woja Brantam to mono. A year chaos, one might take chaos on the mono, and a sabre or monqua. Nyamiadom ejifiri wo jenum nanso wo modwa pade de edane asato ameno kase edin sebone pa na wo ba ye Facebook no eso ye video na to so aso betima hwe bie wo bra ye dundum ejane wi en ba bia eho no mo aye no ana wo ne sa no na eno anam so ameno kase se wo pie mu ewo ayesek wo don na ene nempotem no a kese ama anyina mahoden ne boa ye den papa pa kese eho akwatwe ni nyina no ene se Ghana Great Company Limited Greek kofo kese ejahihye no ekoso no nti wo mugina so edundum anyina mahode ne se de be ya entimi nkofa atowencha makese bia so emfamanti wono mugina so aka kire Ghana fo nyina se paso pa homa so anya nu mode na emom ni ye muntia die enti amanfo ne adehye wo san potem ho no mobesa na nsanie wo manya mahode entimi nyina so no nyina no ene se eye enhoma akese no a eno anade anyina mahode eba empotem ho no Ghana Great Company Limited hrem se wonum adundum no se ne be ya wokine bi no ejahihye no a eba asa no nti ama homa ne bi atete gufom wodasani enkonkotia so ema eye electrocution enso ntime nkoso se ne be ya anyina mahodi ensan kokum enipa eno nti omu kiremu a na sa homa ne nyina no wonum adundum no sada so ana eye transmission point ene conductors cables no nyina so ayade a wonum atime adundum no na sanse mu nyina ebeto dwa na eye wo ba pani a wono anani amasa twetwe nkomo ede ema Ghana Great Company Limited ne di ade jifa banko ana wo kirem se sama ne sanu a anka wo jahihye no a ekoso e wo cycle ho no anka ebetimi asade wo ha kese na etima be frise sa wo anyina mahode akese a ede sa ahode ne no ekompɔtam ho no a chese tumi e wo mu no ebia no oden ebi eye 161 kilovolt titiri ade de free achimota eba eye Accra Central no ni nyina no yade asese o matima dundum ne tia ba ne sa no a entimi san kofo ha bia ma na so ne nyina mo no wono me engineers ne guso o mo yi adwuma se ne be ya wo mo betimi asa restore power na anyina mahode no so wo manfo ne ade hye wo potem ho so wo mo setimi aka bie na wo mo atimi ade ayi wo mo adwuma wo bra wone nsamtrofo edi nkomo e won kra no wo ba pani a wono na ni amasa twetwe nkomo ede ma Greeko eye jifa bampo wo kasa ne munsem ne
Initial assessment, we've seen that our transmission line cable on this transmission line, it serves Achimota to Accra Central. About 150 meters of the cable have been damaged, and so the line has been put out of service. It's been isolated because for safety reasons, we don't want anyone to get electrocuted or hurt. Because even under these current conditions, there's still some electromagnetic current in the wires. So we are trying to get cables to barricade the area so that people don't come in touch or, get caught up in any incident. So mainly our towers have also suffered some burn. Later on, they will be retreated and restored. And then we also have some conductors that have been affected. They will also be replaced. And the insulators will be looked at. If they are still in good condition, we'll leave them. So essentially that work has begun. I'm sure you see some of the engineers have come with additional equipment. So it will continue like this for the rest of the day and for as long as it will take. But I don't project it will be too long. We are told that they will quickly do this work. Enti ebusuani ayeti yei eyenkrato bafoten ede Ghana Grade Company Limited Griku ane din ede jifa bampo no kasa no wachirem sa nyina mahode le bia tete agufom nanso mpanufo ye ho adwuma se ne be ya ebesa babiem na dwumadi ahodo no so timakoso mu nsem ana woteye no ye to akasebo no so a na yebo ede aguramo ewo finfi manten na honom ena so ehwe oman Ghana atoyentem enso ababekasa echiremu a sisia no kofa eye Cape Coast na afin so eye enkrabumpude mantem kwantempo yin so a aye nsempi na mpenifo chiremu a omode ekwan ama contractor oguso a osiesie kwan na ama tesahyenkafo ena afi ade hye fa kwan no so no ono ho atumi adwo ono mpa na wono mu chiremu a sisia mekasai dwumadie ni hye ase no na eye asutini a efiri eye apiemantem ebetwam efa gomua okyerekon ena afi so gomua mampoma eno no ewo gomua east eye municipality ne mu no mpenifo chiremu se contractor no bo moden so betimi ayensam so foforo honom se be betimi aboa na ne yakwa na osiesie ne matimi akoso ye pa na emra okotua nsuo no ana no kwede atwam na ne insubra ne beto o man Ghana mu no akwa kwatwi ede afa kwantempon no so azesie no akwana badi ompotem honom no ayeden pa na no ena nadbo mpenifo ebokoko ede ato amanfo a efa kwantempon no so ana afinso adehia ewo gomua okyerekon ana afinso gomua mampon ne sei omomoden hwe omo ho ye firi sei sede kwantempon no so aye no wa hwe omo ye no ebetimi abase obetimi afamu ahwere wo nkwa okasa na osa kire musese akwa no mpenifo gusu a wonum esiesie na afinso nadbo mpenifo egusa ne mpenifo do mo ka biewom ehwe kwan bafa so a enipa hodo a enso agira fa no mpotem ho no wombetimi apa eho pomesibre na okasa na ochem sese ya kese nya de enso no onipa biara etimi afamu ahwere ne nkwa na mom adan ba makomako enum de ni nyina abu atuago na afinso nipa ba boro ba de se ohaduenum 150 ne se amekese wo nya ba bia wonum di onum tibeto so okirem se mugusu a ebo adwuma ne se betimi aboa na wonum anya babi atumi atana wo ho atumi adwo wonum okata na osa kirem se se ya kese ya de hye binum a wonum wo gomua eye okyerekon na afin so eye gomua mampon no wo ma wo moden atu asikwantempon so sense so na yirinte no wonum ahum se wura bia ne din ede samaropoku wabo moden aya first point kese ompotem honum a enso na kwatwe afam ama yesi amekese jazanya simkuma uba Facebook no so DLFM 106.9 a kase ba ye kan video no eda so a wo ba won so betima nya bi na wa hwe ede amaya jese nadmo coordinator dem ze sia be kase no ade hye won potem honom etu agu kwantempon so nsuo no ma omo buru nsuo ehwe nsuo ni se won betima nya adwene ko bi ana afi nsuo amane wom omakokọba omaduane so a o kirem se dapi sa na mana omo tuo no so mo anja ya ebetimi apma obi etuma hwere ne nkwan firi se ensuo ni se de aye no kampo na mu a eden pantie ba ne san ena nipa ensuo mu adi kan atu ede we firi wodamu adenti na wunsuro na mbo ho ban se ne enumodenti okwakofa nsuo wem akokopenam okasa no emu enchiremu nie Eneda ebra nkofo no fi ho no adada ba sa do no bu igu prekope sa na yipa wuma ti enyima obesi wo eneda eyimbu na ya den yame ase de yer ka se de okra biara yiwa ana obiara hwe no nkwa wodam nso eyir afa krume demum adan na japade na asai opa bia oye fish farming e wo ho ne na mi na ara nsu na afani na adeko fa we dua mo nsu afani na adeko timi no ka sempempen yara ya wo ground
aka ye assessment ni ehu nkofo ejapade do ase na kwana yebotumi ya da akoto abananyim ma mwaye biara owono abaida ma won me say the original minister oye Marigold as Justin ono so ba rabana aba onye do ma abakasa wa hye bo me say ono wo kanisi ahia ne wo ground sa ye eduma me director owo gomwa it na nodom aye hye de anahona impa do ahia na wo ho aka mwaye be ne yebotumi ya ye da akoto mpanyifo anyim enti yegudu yedi dem dwumani na dem obeya ye bebe ne mpanyifo abaya dem nkofo no mboa Awuti ye aya Central Regional Nadmo Coordinator Isaac Mensa ana wote ne nka no eno achi ana de ye kase bosan bi san say oh onabo let's see how say de adwuma de yi koyi se sia no akwana badie wo kwan no so no aya de mpa ne se be na de agwa akwan mu kasa ahodo a efiri enkran ye de na ne bekyere mu hini ba kwantempon no so ana afi so de efiri Cape Coast takrade e bankran no so ehe fa na omomfa eno to so okire mu na yenya akwanja a ifika so anankran enerba kwane da kwiti bafa kwekrum ebe bafa jahade jenjana de idikopoe ateku dupoe winiba na esi winiba junction enako saloko mankesim loko apam junction loko winiba na mukwane de bafa wana wo fi oye enkrana wo ko sedu nso idu fortuna botuma afa wona akopoe awombrel na eroko sedu pensa botuma afa akwiti junction wa wo sa right bofu fokoda mukwane do nso abokwe kopoe oye nyekrum fowa bokwe kopoe aguna kwanyako na dafa sedu kwan na eroko wonso awo fi Cape Coast takrade wonso oreba nkano edu wini ba junction na afa wini ba krum na abafa offended ateku jahade jenjana de na de kopoe krum na kopoe akwiti ojobi akwiti na no soroko ebe se aga abafo wo use da mo kwan na o na mpempere de bridge na do ma akaye no nyaga ka bia betuma fa oye Winneba Junction adaba Ochreko Junction ka butuma for oda konkran sebesa adaba fu na nkofa wo use kwan na wo for kwan de na de je route na de kwan amache ina ayemfado na oma yana kwentu no ye jojojo manya eni awuti ye aya Central Regional Nadmo Coordinator Isaac Mensa na ba Facebook no so a video no eda so a wo ba ubetimi enya bi na wahwe okon na de free ho ba no enti na kire se enti Accra any Cape Coast kwan ne mu ache mi no ne mu ache sa no wunya du okire ko a ba bia na wo be kaya nkwanhia ta sisi mu yes sample temo na wuduru wan enche bia na waduru wi ni ba ho no na sa oha we ya akoto no contractor na akutua nsuo se obeye nsamso foforo na akofo oye na we nyina de aba okon enya sem kuma wo sa kwantempon we nsu no hwe asanya fa so no nya asanya kitu okon enipa dudu atu kwan fa sa main road we so na oye contractor ampa ni busa sera na hozere okon hwehwemu abeda de so oye contractor pa sa na yenim de ntia etumi afa ne nsa so ma na akoba ne se bigo we de enye nsu atọ na ebusu na mana yese ne momu no no ane nsa no adwuma na akofa o house e de abempotem we se nipa over 150 ono modan enyina nsu afa omunye baby na nti se no we de nya koso mbo dam spillage dabi na we no eye gomu a wo kire kokwan mu spillage we de kwantimpo no enya sem kuma o Ghanaian amieto akase ebo no so abusia ba ye Facebook no so a video no da so we no aye no videos and pictures of Gan wo hwe enhwe ana we wani so a enye yenti yento aso ye to akase ebo no eso a enyemo paade hunufo metire Ghana Meteorological Agency ana wonom ade kokobo ema Ghana fo nyina ese efiti na ekuro ya no Ghana fo nyina no anya hobobo a entwense esu brantama hodo bi eba beto titiriw ene wo my Ghana etifedo ane ne important mo eye northern zones no na Ghana Meteo etiremu se enso no ayebeto no ento keke na emom no wo suframa jampantrudu enframa no oden enso edi akire pa eno ntise bio ahodaso ene bema na wo mo de sansem we nyina etudwa na eye national workshop ekoso eye flood ene drought ne nyina mu no ene se ye bebo Ghana fo amane ensu tobre ene wo pebire mu de Ghana fo beye anase dwumade na ekoso no eye Water Resources Commission ane de sa dwumade no ehye so na no anampanfo de tudwa na wo mo etirem se wo mo hwe mfidie no na so wo mo hwe wiemu a wo mo ye paade hunufo enu nti de wo mo hunu ana wo ka kire Ghana fo no ene se emra edi ani mu bese na wotwe kakra edi ani mu no enso no de ebi wo wiemu pa na mom enye enso no nko a
Enframa no den enso edi akire eno ti Ghana fo nyina no hwe na mo antie da ase abrawo ankoma kora so na wo bia no ena no ho so yie papa woda to dwa tirem say enso no a ebeto no edi enso yiri ebeba titiriw ene eye voter basin hono no enti wo mo hwe yie pa firi se ba no sa no a na che se sea level no akos ronti wo mo ka de a kire Ghana fo nyina titiriw ene wo mo a ewo miamia hodo ni nyina se wo bia nso enya hodaso na sanse mo nyina no etodwa no wo pani e wo no ana ye public weather officer ema eye Ghana Meteorological Agency eye Joshua Samoa ana ne nsem twofo di nkoma na wo tirem so mo di nkan abo Ghana fo nyina mane se de eba no eni soso pa eni nti obi anso enya ahodaso na ede ensuiri ebe nanti kakra eni nti obi anso hwese ba bia wote no wo be hwe no husuye wo bra wo pani Joshua Samoa kasa no emu nsem ni o mbra efa Charlie Banguno em say o say tum bombo ni say yama mbra no ye adwuma mbra no ho nso ntumi en ye adwuma so bi from our Charlie ebusua ene no ye pe Joshua Asamoa ana akubo Joshua ansa Kwadwo Sammy Kwadwo praising hallelujah mo papa no voice ni during the start of the year when the season even before the seasonal forecast was sent out, we communicated that the start of the season, the onset of the rainfall season, will be characterized by strong winds accompanied by the rainfall. The good thing is that it has its positive and negative aspects. When the strong winds come along with the heavy rainfall, you have a lot of tree falling and all of that, and it also comes with its havoc. But the rainfall accompanying that heavy windstorm, that's not really, the accumulation is not that high. So anytime you have strong winds accompanying rainfall, the amount of rain that come with it is a bit lower. But when the rains come with little wind, they are able to stay for a long period of time, pour for a long period of time. A typical example is what happened in June 3rd, 2015. The good news is that most of the strong winds that we'll be seeing in the year for the southern parts of the country, we've already been seeing them because we are now going into the peak of the rainfall season. During the peak, they are not really accompanied by that heavy winds until we get to July, thereabout. Then we'll get a break somewhere in August. We'll be getting the cloudy conditions in September, October, and November. We'll go back to another season for southern Ghana. Enti enia yeti yeyi eye wopania wono ana woye public weather officer Emma Ghana Meteorological Agency Joshua Asamoa ana kasa ye nanu achi no ana wo my Ghana atorente mbremu aboafo wopania wono na kasa de ma wonom mechire eye public relations officer Edema National Disaster Management Organization ne din ede George Aisi wono so de atuga na wo chirem se nadmofo ade liema guakwa mu a sa wo ha we nyina no eba wo mbetimi asia no ekwan na wo chirem wo afutuo ana de be ma Ghana fo se sia no a Ghana metuefo akasa ansemu ede a kire ye no empenese ahodaso ne bema na sa obo kahye so ane so awonti wo besere Ghana fo nyina ese ba bia enua kase sisie no Ghana fo ehweyi ana o mantrete na ho firi se enso na eba beto no ede emframa kase ananam enunti enua kase nso ebebubu samie bese breka kreni yehunu bie ewo da koman ene kirese airport a enua etim tutu ye esese kasa hodo no wapani kirem se Ghana fo nyina no efiti mekuru ba bia enua kase wo no yentwe ho every samia tisa. We're prepared. We've had our men undergone training, watermanship and officers training for a quick response. Our search and rescue team operations have all prepared themselves to respond adequately because Ghana Meteor has also been giving us the update on the forecast they're having. So we are well in the knowledge of how the situation is going to be this year, and we are ready to respond adequately and appropriately to it. Initially, we've been cautioning that people try as much as possible to stay away from places that there are a lot of trees, and they should pay heed to the weather forecast or warning by Ghana Meteor because these days we are getting them absolutely right, almost 99.9% accurate, and so we should pay heed to that. If you are leaving the house and you get the weather warning and you're going to areas that have many trees, try as much as possible to avoid such places, and when you are within
within those places and the storm is coming, you need to move away from those places quickly as you can. Get away from those places. You don't know which tree is going to fall. That is a caution. We've also added people living in places that have roofings that are not that solid, because the storm can rip off the roofs and they can be dangerous and disastrous to people passing within the areas. Enti ebusuani ayeti yei eye wopani awono anekasa ede Emma National Disaster Management Organization NADMO anedin ede Owura George AC ninsem ya to akase bono so ane yebo ede awuramo Deputy Minister of the Ministry of Employment and Afin Labor Relations ono kroya and other pensions ano ne din ede Honorable Dr. Festus Ewua Kofi wakasa echiremu a Oman Ghana rom sese nyame anim no kreni sade amanfo binom ede mofra wonom nyindru mfie bia no omro mo ya adwumaden okrum ase no edos dodo ni senti na manim ye momoden sei sana moto omutu no betimi atwa so na mofra dodo na Oman Ghana mu no mo bre pa odensem wanyina tudwa echiremu sei na danko akufo Ghana ban ene adwumaku awodo rom nyina ebo moden sei sansusanso bone a ekoso a ye de Ghana mofra wonom enyini enu mfie bia de mo ya adwumaden no eso betimi atwa Okasa na ochirem se wohwe asoye hwe Oman Ghana enkuntabuo so a Dr. Kofi echirema emfimpim de nedu nan mo no esusuaso de ba bonten echirema a emofra omanya mfie ne dunum ana afin so akopema ye dun wotwe no ohamu chichemu aduonu wotwe echipo baako ena beda bonten se Ghana de hye binom e de omya dwumaden ema na bro ma ho den so ochirema adabi se koba ni se ya na ye so oman ye ni daache emofra na mpenifo aka se mi se jese nkokora ye omoto fonfon a be hye mebunu diem enti oman ehwe asenka mofra daache binom banyini na nka jawo mebeto adwumaden ya mpenifo boso na nkoman yatumi apremo man akwanani a se koba se wodi abofra eye adwumaden aboro so saa na anya de betimi aboa ma abofra no watimi enyina che e Oman Ghana mu ode nsem wenyina tudwa e ma mba omaden e pa adwumadi a eye 2024 e wa day against child labor no wonpa hontoma na tifi asema daso e kiremu sei ye nyina yenkam baako na anamontu ahodo a ebinim fa so e de mmofra mu nyini ndu babia e do mu ye adwumaden ma ne bi wo ha den so no yentu asisesi a no Dr. Kofi okasa na wasa kiremu sesi a no ehu behia pass enyumaku ahodo wo Oman Ghana mu titiri ma se badwafo no mo ka bia wo nyina no wombeka bom baako no omabo maden ade hyehye pa egu akwan mu ene betimi yaboa ama wonom so ombo maden ehwese mra be ya adwuma Oman Ghana mu no yentumi enkunti asa na motuo ne firi se wokwa miamia ahodo bia wonom eyi nam ana afis babi biara wonom esikua no wutumu se emafon dodo na omunyini endu emburu mfie na duonu de kro no amanfo do mu ya adwumaden ma ne bo ma ho den so a enya de betimi yaboa ma mofra no apomden atimi akoye afis wo kiremu se mofra dodo na akra ya skuulfu a instead senka awofo ba moden arman kwala na ko school no adwumaden ti na wa mofra no akwatena fia no nyina mo ne sente no o kirem se enyuma hodo Oman Ghana mu nyina ntitiriw ene samtrafo nyina nkambom ne ensam we hu dawuro se be betimi yaboa na adwumaden ahodo a Oman Ghana nipa ne binom ede mofra mu nyini emromfie du nwatwede kronom de adwumaden no eso betimi ate emno penin Dr. Festus okasa no emu kiremu ni. The government has taken measures to develop a comprehensive hazardous activity list as regards the conditions of work permissible to child under 18. This framework covers hazardous work prohibited to children and conditions of light work permitted to children. The hazardous activity framework is the first ever comprehensive that covers 32 economic sectors, including the cocoa sector. Currently, it is in the process of being modified for the development of regulations for the Labor Act that is being revised and the Children Act. Discussions are ongoing to either make a new LI to this framework or review the existing LI 1833, Labor Act, Labor Regulation 1833 to expand the list. The government has found the elimination of child labor so important that it has for the first time created space in the Labor Act to cover permissible and prohibited work for children. Any awutie Deputy Minister Edema Employment, Labor Relations and Afi Pensions, Nedin at the Honorable Dr. Festus Ewua Kofi. Enuachi and Madam Eye Estofori, also Ofori Ajeman, or head of Labor Unit, our Ministry of Employment, Labor Relations, and also so Hremuse, Yamian Ukraine, and small Dr. Kofi Ekanos, Abapa Penetier, or my Ghana, Abakwampuanu Binu Match, as a more frank getting motofia. Now the one CC, HSA Hamaso and Namposuko Yinam Abba. O chirema sana motowe se mpenifo ntenase anje shemra emeyen kramum afisu gender ministry na nkom to mamwano emeyen to ase bedi baabi no Ghana mebunu paade
ebe ha dwen pa ono so kasa no emu nkyeremu ni yenkwa yentimi nko Ministry of Employment nko yentimi nko yehia Ministry of Gender yehia Development Partners yehia media traditional authorities faith-based organizations NGO yehia obia politicians yehia obia on board to be able to fight this game say yenya yentimi anba mom anya adwuma na enya ni so ade bi hu say pese Ghana mofra enyi ya na ekono be ya diama ye nti na eye fra ye frese ye celebrity world against child labor eye friend ye frese obia emba mom o metai abanyachi na yentimi nkusa akona emofra wo Ghana no omunyo ntuma pemfa na oman no suntumpom oba Facebook no so a video ne da so na behwe kobrane a wadwa ne ho na odoko kwase abofra kete a tete pa ene a wuti yei ne den ade Esther Ofori Ajeman or head of labor unit our Ministry of Employment Labor Relations ena wote ne nen eno achi ena Joshua Ansa or deputy general secretary at the trade union congress ono so se ne empenifo akasa mfefo nyina age asra na se wanji bia na se o mayure wuni senti no wenya kwadwumade na asro no so obi ka ono so ekasa kwadwumade na se mbra efa Charlie Banguno em say o say tumbo mo say yema mbra no ye adwuma mbra no ho so ntumi en ye adwuma so bi from our Charlie Ba dia ne be no se sia ukoto sakola bi no so dis no fa na the fine pan ode ne ko akotwen say mbra ba be sanome na o say etumi na ye be mo na edisi se na be ya Charlie Banza so no e be kofoni na TVC ana say workers organization be kan say Charlie Ba no anya de papa o say hwe e be mo den say ye be firo se na be ye dachi e be no krese Enquires na ye dachi se say na ekwe die ntumi ka say Enquires no and ye dachi because we have failed in developing our own children. Any awuti deputy secretary general at the trade union congress ne den ade Joshua Ansa ewia pram chobeka sebo ana wia yesi nkodwa ye kenkan ye de asomo no nsamo e de nam no ye fra no ageme nsamo ba ye Facebook no eso a ye DLFM 106.9 na messages no menya miensa bi wo ha mamintingum na Pedro wa Madina Cruz ana oseka sebo no ye loud and clear ewo Indianapolis Kumasi tano so ana no so wodi aba ye da se ana Grace Ousu ana o se ama Ghana pa ni ai Ghana no aya sam kotwa ana mia no wafa se mamom Belinda ana o se wafa memo aha na mitie ka se bono pa loud and clear na dwumaden so de mu yebi wo DLFM pa ana waya ne nsa sei kese ka se bonu mu de entokwa nso abare ni so ana chese wode abia o so do message ba be kenkan ni nyina so na yede ama wo gento akase bono eso ye to akase bono eso a se Ghana fo be kai a titiriw enemu amo nkran ha no me bosumeda na etoso ensia ana nanano mo atena nkonya ai wonom e nkran ha mekire ga eye traditional council no wonom eye amamre e de beto gwa kire mu se eye homowo afahye no a afibia wo mo edie no ebra so eno ntino ade bako a wonom ebesi ano kwan se bosume bako Ghana fo nyina titiriw ene ye ayi wonkran asase so no ye betwe ho afire ho eye dedeyo eno nti wonom edetabo eto eye etweneka dedeyo na utaka na kyerese lema bia ebetimi amanhyehyɛ no akwachew eno nti bosume nie ana wonom edetabo ban on noise making wonom edebaye na Ghana fo e wonkran titiriw no kyerese ye wo kyerese Ghana state ne de yetimi adiso a mi se kanen nanka mi brumwa ni adia Kwadwo oko first nka beti ne sakaten kate prosma ni me ka last time me ba ho no na mi jigum na edane wo so that's right yeah now tenant for ne abre pa oh yes enti na nse me hu za me fa kire wa why is it say you know SL no etire din I say SL pep me monwum bio dabi na say no why so hu enso se de nyame adom enempo ko duru fi agise krom ho obi atu krai okomesene chine ben me penyum de so wo no nanso emperifo nje yenti no bible na ka se woko se uye obi a wodo nyankopon na odi nyame mra so a ese se otumi bra wo ho ase ematumi di a odi uso no wo de bible tatai obi yes ane bible na ka no endi se nanano mpanifo na nanano atena nkonwa tena se hye mra na wani so a na wankasa kra na wonye kristo ni papa etase ye diso that's right enti abusuan besa bosumenie ana omo se na obi a motwene a nye dede ni adia na enra ana bosume no eba na wie ya me no ka se nanano mo atena nkonwa won kran e kire se ensa ye di hye nku eno a ne di tie nti ba bia nanano mo gina ye a wonom ede saa won ne ba ye no omo gina hono mo
asa aleft ban wa se de Ghana for mutimi biemu amanisi na enu ananya asam ketwa o chese wo hwe amamre ni amane na nanom nkranfo amamre na efe pa na opiem ewoye gbese manche eye ni ayibonte a otoso mienu eye na hifia na chese efe pa na Kwadwo nim se na nanom nkranfo wo hu wonom ewo twini bi a eboho mienu ye fra no odadaw twin drum wow odadaw chese twini no ache nti ye fra no odadaw na eboho mienu sesa ni asantemem ye wokete ene fronton from no okay on sekete no wutime separate efa na maako yeah sure na emom odadaw no de eboho mienu yen separate that's right oh okay and say afi me no be ko na opa yen tenafia na ka se media agro what you say enti enra no ana gbese eye manche ni ayibonte a wotoso emienu wosi atweneka so eboye kire se dede no afedie wo mai sa atabo na edan efiri ho ewo gbese ahemfie na wobra wo hene ebo mu no na kire se dede yo ensankuo ene kire se nyasam ketua ye toto awusa ayi etudro tu etu ntite etutie yi nanano mutu bie man ne efefefa ne ade abo ntwene a kire se afedie Ghana fo nso etimi edan ebo nwom ebo ntwene ewo modem wo maso dem ene ade na dwumadie ne kwaso no eye gamanche nan kasa wonim se gamanche se wontimi moni din ni nyina wo beka na short no akasa niga yeah niga Sammy no meye wulomo ewo ajengotoku ana menko anso ana nanano mo atena konya won kran ama metumi se menko amenso mini wulomo metimi hyehyiw sa on se nanano mo nkranfo amamre mu no wulomofo no mo nhye mpaboa ba meme de ende nanano ma mekwan se menko amini wulomo se wo ye omo wofa o that's right enti menko na metimi hye mpaboa eno kra me sa polish elezi miem me de mi dia gogro utwe hu se tum na se kuta no na kwa sa kwada akohwe kwa ye no furu so no ho hyen enti eno akwadwo wabra dwumade ne kwaso no ana niga anase wono eye gamanche ne dey at His Royal Majesty King Takite Churu a wotoso mienu wo kopie mu awase bi na efe pa adabusia wo ba ye Facebook no so nanano mo nkranfo moyade sese de mitimi biem nyamisira mo na enye ono nko anso ne koye onabo eye Edwin ni Lante Vanderpool a wono waye mrahye bedwani ewo odododuoduo constituency wono so koye Enkramu premantam so afo onabo Daniel ni kwatai Titus Glover wono so ekoi ana eye onabo eye Elizabeth Tewia Kwacho Saki wono so woye Accra Mayor wono so ekokopia sebia na trese efe pa na ba ye Facebook no so efe Kwadwo Sammy kan sa ni pe bi nheda nyini o aje wo ba Facebook no so ansa wahu de ye kan that's right we no eni da ho papa na wo hwe mfoni awodo wa etwagu no okon amamre no etia papa oh yes efe wahu nti we no ye besere sei empempenso na mre duru ho no na ho mo ho no koso a ye nyina be ko ye nyina ye nti ye hungum se we ye ko tukpekule ye se eni ye sister e bia no ne ye be ko ewekwa yes ono odi etiro be hadwen ewo ne se ho oh no abahadwen me pese wo di sun be fie me hwene kuno sa e na wo hwene wi awaso nya hye oh na dai si yaso osuma kwada ya hwene nim na me hwiwa me sabe hwene wa yede enti ye nyina be ko bi amamre we nim se ndi ade boa pa ase de ade ba ko a me pere se wo be kona se mo betwi mo me enwuma mo beto ne ade no ko enye yizo wasafo mo gro no o mo de sa ayi mo de on say Kwadwo ya mamre ho ye wa akonwa ye bo e de ma obi enti wokọ eye menhia himfie se ya enye obi a ya gbakonya ma ne bia na ya asanteni saada nso na wo bankran ha no mo a na nanom nkranfo se me bo dwuma enti emra ye me unofficial wulomo e wa agye nkotoku no o se me ya asanteni am ye wulomo enti August no se ekodi homowo e wo agye nkotoku na meni ni ku eturu a we kotoku turu ma manche ye tukpekule no na esesa me anam sa akọfa anwom ne ba na esansa me ya santene ne ntino wo mo gitu me sa me ntenkran
enti me na me koma so awe be di animo na ne kan ya no nam e wo homo wase o ka se dia tell am mom say ma wa pa guy that's it wa kwada na asafo nani homo wase no e ho na me koto awe be di animo na ne kan ya no nam boa o ka se dia agrokro ma enya sem kuma na afi we di de okọ enya sem kitu obi kwa na de oto ye no kra ni sua na me ma na mo bosomfo na ti ase se enya wo mo nko na wa no enti pepule no meto ba kuma wo mo a na ma to ba ko agumanum kovi ni bedu enu mefua do eno so bua o medi pepule na men empeni force se bi yesu kra ida him that's right do di ene mo ni se de tie bia no obi ene ho no ma se bi okoyi wo oduam na obi na fa dua ho se se bi na won sa ho de aye ho so fen sa de okọ won tafre sei na se won tafre wan sana kra be hawo aha ese ho ewo kama enti mi pepule no me sheda ma enwu krom enwu no so me sheda mom DJ ne chi so ma me na o ma sister maybe onti bi ni machi biso on dem wuro kan to kwa me onti bi ni machi ono pe dia na ya man bi hwe enti me mua pepule no a kodo eno ne ye de yan ade na se nya bro to sa bro to me ni mo da me yine hwe se me ba ye me nya obi amwa me okon so da onya waju so bedi wolo mo nka ko nya bi adi be pe me sa mbre me nim ho hwe enti do ebi afi we ni ekọ dwumadi na se a o ma wona se a and aye August na nambe boaye no mama ye nyina ye hu ya te kasa ne ye na boaye hwe kodo me mua pepele no a me to ba kuma nananom no ma mua na kuru ko manum o de o tina sase wata shembo moto mo so ma hwe ebetwi me be pian o yi no hwe na ka se ye di agro ai to asumi enko na menya asam ya to akase bo no so ane ye bo e de awura mu ewo aban eyela ya penin ne din ade Godfred yabo atame wakasa kiremu a ensema hodo a ekokopie mu ewo court se ne aka ne NDC abanye etwa man na so ehwe oman Ghana ye na promodin so bo maden ede to amso mo akoboa akototo ahenya hodo abeboa ema so ehwe oman Ghana ya promodin so no wodo manya se mekire ambulance ahodo ema promodin no etumi akoso ye pa ne no ena nkra beto odwa se asore bo maden edu oman Ghana dwirim 2.37 million euros a enye sika kuma se oman Ghana sika we yensaka betumi agbo mampuntuo etumi akoso pa na ba lawyer pani kire se dabi ontena se nya hwe han enye di masika we enipa binom masika we fa omunsa no munni ne kwa e wo me oman Ghana ehia sika e de mo ebo oman ho blade sent o de asema kopie mu court ena nsema free mo ban nyasem kuma na wo kire mu se se amekasa yi eye third accused person and din ade eye Richard Dapa ana afin so eye atoforsen akane no na your penny power no so deputy finance minister deputy health minister ena wano mokopie mu se nsama hodo a attorney general de kopie mu court no papa ya bomoden afra Richard Dapa kokoma ka kire so momaden no mo ano na ne ontumi emu asaba no emfangu atoforsen so se be betimi abo na sika hodo a akwakwaka waro moto no watumi age na mna nsam kopie mu na ndra da mokọ asetana no court kire mu se dabi ensama hodo ya third accused person de buy no me kire Richard Dapa de buy no emu hatu o chema je start ntehuro no entumi nyina entenenya de a court betimi agina asem we so akwakwati Enquiries bi akwakwa sa sanse no sent no court abonsam ne diago na ndra da nya asem keto wani abalo ye penin Godfred yabo adame enne na menim se na nka ono no osene eye kwa leader enwom pa me se enwom ma so ndra e wa mra court no de asem ne ba wieye no enya asem kuma kra ene wo kire mu se nso da beto dwa no onya tire die ne enya je kire di tina efri se ono hwe ma hunu pefe se asoye ne bo maden bo maga naka eye 2.37 million euros as sika we no eso pa ontena ho ema sika we shingu kwa ne sent no lawyer aba maden aturufo say the asem ne tie no judge tell say omo mani so beto no bo ase won se no otie mi se da bi ogusu agene na so say asem se de tie no bekoso agire tie efri se ka hudu a eye atoforsen and afi so eye Richard Dapa no de abo man no eso pa ne sent sika ne se de tie bia no onya kire di obedi sika no mo man Ghana ye ho atuma twan emra Godfred abo adame okasa no emu nkire mu ni Stop this uninstitutionalism. I think you remember you were in court. The judge herself, even after ruling, clarified that she has not given any such order at all. And that is only an advice. And what you did notice, I'm conducting the matter, I'm still conducting the trial. The most important point today is that all the applications filed by the applicants have been dismissed. In their entirety, all the 5 applications are filled. And I think that in reaction to this, I would say
that clearly shows as a group of people in this country who ride on manipulation of facts, distortion, and deception of the public. They're always seeking to mislead and deceive the public. Today, they've been exposed. That is what I say. I leave the rest to my friends. Well, today, when I was coming, I had a song in my spirit. Head of that church, triumphant. You know that song? Please. We joyfully adore thee. And then it goes on. Precisely. Continue. I have to play it in your radio station. Head of that church, triumphant. We joyfully adore thee. And I said to you that they will lay traps, but all the traps I'll flee from them. Indeed, only righteousness will prevail. I think for me, that's again, I think that's also that for me epitomizes the deception of the public I talk about. I speak about the deception, distortion of fact, and manipulation of the public by a group of people in this country. You heard a judge say today that 10 times she listened to the audio. She never heard the Attenjura utter those words. And those words, if at all, came from the mouth of any awoti aya aban lawyer penning meche attorney general ne den ade Godfred Yeboah Damioko enum ne negusu ana wutie no na menim se na me ye sure se na ye kwel leader wa sorry o na menim se our voices out enya sem kuma se de woni honorable KTM on de omoko challenge wonum to me na me ka kire senior na we no hwa me ye sure se oni Roman father be wa sorry ba ko wo de wo kopento kan me se de ne ye de no na se Roman our voice pa o wo de me nka se oni voice na me ni benya se me say me nka sa e bisrawo Roman sa oba twetape no na tie de obi aka badoko anka senior ye hia no wonka Pentecost oba yanka be boa yo me de me se me nka attorney general ne eyi ye bra a Roman father because omo voice no kwa mu da ho wo de kekako na ya dan ya obenya me sana no se me ye adwuma GTRT me nka bio hwe na o ka so ma say ara obenya me pe me dure me ho na pa hwe tro azewo in fact attorney general the voice here de okwa mu da ho utim se bi okwa Pentecost kakra na nyum we watu ne de okon enya nyum ketwa wa nkwa Pentecost on ntimi mpeda tivento Roman fo no so taato na apostolic ne ada church se no o sa we apaka kura kire me se nyum we oya ade pa apaka so no pa bro fo apaka ne ewe kwa voice da keke dro o ba ya da no ya na say ada ewe kwa ma nyum so na mfi se bi afa 5 chance ne ato aboho oh da kring tira na men kan kuma wo sem sia na ope se men yan se bon kwa o se dai bebi anana no ho no me ye metro pa Mr. Dadie boot ayo me ato akase ba no so me kwa sante achim nof ana hinkro ene agogo na empanifa wonum ana mense no apomden wo moda no de abetu dwa kirem se enipa bi afa kwati kwan akofa kire se enku bi enuo bi e de aba mpotem ho no mo a botaye a enku no ene se enu ne eba bedi nyina no ene se yewo emema de ane yewo ma de ne emema de no wo mo benom ama se bi wo mo mema aye bachi abewoma na hwan 9 months hwan ba na ano na wo mo kire se da bi ebufusem kura asase se mrante na aba no wo mo challenge nyankopon sa nene abranti akwa numu aduro na ne third leg ni spare leg se tie nie ordinam groma eno timpanfo de abufu agi sa eno ne nyina ato agu a wonom asese no sada nso ana omu kire mu a eno ne be nso aye de ma nso nko na yuso na ma no na nkoma ayo ma dwese omu de aduro ne ba agogo ho ene mpotem ho na nkemai ate afra wo mata so ene wo moto ho ene obehia no no se wo ho fufuo na enso ne nyina monno eno nso magia to agu wo mu kire mu ade enti o mu ya no saa no enye se bio abrante bi memasem ekoso na se ye bachia o mani bere anase da bi se bia baba wo bi to aye kuna bi eno nso o mani mere na embom no ebekwa de atia wo mapomden eno ntira mpanfo ye se wonum ene municipal eye assembly no ebeka bom na enyema bi atesa na nyina no wo mo atu ho esa no matu ato agu na wapane wono ana mense no apomde wada no eyewura Roland Mia woni nsɛmtwɛfo kasa na wɔkyerɛm sɛ nuani bi ebi ɛyɛ cosmetics ebi ɛyɛ medical ɛyɛ devices ana ebi nso ɛyɛ household chemical substances akyerɛ sɛ emrantie yi ba bɛnonom emeba wɔyi nso bɛnonom ɛbɛti asra kyerɛ sɛ ɛmɔmo to yɛ akɛseɛ minim de ɔmde saa to kɛseɛ no bɛyɛ okuruma
wahu ene mpenefo chese da bi time kura enti mako a 10,000 pieces ana wo magye a wo matweda tomu a wonom ahye no wo bra wo pani kasa no wo kirem se wo ye wo mahye no no se wo kire bi wo mo sate se nipa fa kwati kwan ansa kofa sa enu na ba ye chewa wo bedam Mara ho 70 tons are in no way a work. Didn't to an American woman and I sang for the home mine. Jarian Sabi who Ambassador Benyan. Now almost why a ton or so. The bishop and I said, Mammy or dear Chia was sensing, said no for the permanent, not a buana, so preferring a pick from my now. The man put on the deception because one way you crowd could be because I don't back canon. Oh, yeah, there's a Yasan Manama, a member doing Kwani idea with us. The Biaban until Benya 40 years. I didn't know, and then some about teams of Baba Wabia. I didn't go for any tour, a Tonachia Nafi, or Pili say Yamabuana. Is it want to be Franco and you be able? It's a Fasubian, your house, no more Basabasa department. This publicity will come with them. Dumana Edium, this will be a so big minimum, a bambo and a yambo. Enti eni ayeti ye Asante Achemunov opening power no anoye municipal health director eye Roland nia ana wo kire se wotu ya kese ya enye no na nibere na momo no apomode ho nsunsunsanso wo so nti ana omoji ni nyina asenwo na enwachi ana DLFM tisi Montreal ne Ghana fo di nkomobusa se ana mo ampenefo atuwe Ghana for moji ni say senyame e de achade na ma de nti na wo kosesa wadwen ama wo to kese na be ma so wakofa ade kese bi asensen wani ni na akutia wo eye kese na etimi ese wo be ma no e bedroom re bi no na wo ho adwojo na de akwahye wo fie be yi menum bi nto omodun bi adade bi david me advice me kun say onkoto sa aduro no say mo bi no hia therapy e be hospital we fa medical way here by so koto aduro wana e ho hia be wi atwe no be na emrentem say no no bi ese ma ba wane mrante David. Onde kamen prema. Se bi da no bi okushia da no bi no kono num do bi se ya we prepare me okume. O se say yay enti abusuade moti ya ne Ghana fo Ghana fo no a enti na emunsam eno apakan trans apakan pom tisan nyame adom bibia e fine mo Kwadwo de me nyina no mu asam na asam ya bibia ho apaka o yesa eno ya mai we no mu a on pesese bi wo moto ya kese ne ade no a apaka o je ne sen o yakoba why yakoba why e do ga anyare pa o munjai diebe apaka abaka enya de pe office fi wakumem o efi makumem enya de pa o munja ai o munja yo sere DL News Ebusia yansa mo bibiala ha emo bibiala kwa bamfambra deal 106.9 FM kasafidie so ene fiada ewia premtobre kasebo so mrewedu sa gudie mu nsema wo so ebusia ye gebre ne ye de down na wa gudie mu nso owu ne ekọ ene ne bansam pina ene guyan pronso ye de ba Ghana de wa and of course nkrofon cross de latest any exclusives no ya bobo ne nyina no a ye de ba be down enawie na ebusia me amede nsam na ba na dia meje so no ya Yesu ano de share apakan GH the blessed kinentantam so a yensi family yen semna say emfama de menhase emfam fifie the senior national soccer team the Black Stars of Ghana akachi na busiandra uram our maya ye friend Malima FIFA World Cup qualifies 2026 group I no third game no eba so Mali etnafie ene Black Stars e de boni game no kwawie no na Ghana tumi akwachi Mali abo mekamienu emo matumi atimu ba kwa brand ye friend Kamori Dumbia ene chef first goal e
Edima Mali ena NS Nhyiraba etika no ena Jordan ayu 90+4 minutes no or the winning goal no Edima Ghana to me winning by 2-1 yet won some Edima Menoka say ena Ghana group I no akwakoye Comoros omudikan almost 6 point Ghana betos me no ye was 6 point Mali toss me and 4 Central African Republic and 4 point Madagascar etos me no almost 3 point ena Chad etosu ensia almost ni point to be a yet won some Edima after the game no Black Stars of Ghana coach IFN Otuado or Kasai or see Adia boy and Emandra yet to me nkunimdie over Mali no and it's a Ghana yenya great fighting spirit eno enema yet to me eba beti kanokra esenya winning gona and won some eno no twa so edit to ja say Adia ba konso aboa Ghana ema game no otumi wini no ni changes or see ni changes no the insakra eba game no the eboa Ghana ebiane se Jordan ayiwa ordine bem no eno benya winning goal no the ma Ghana nti according to Otuado no or say ndra insakra ya no the mwa eba game no the bro my ye friend Ghana ye won some edema na Alexander Jiku defender edema Black Stars of Ghana na Alexander Jiku ndra after the game no na oko X enkanebe no na ye kan Twitter oko chotwo or sin kunimdie na Ghana enya no na ye better late than never na mom no hwenim say Ghana ebetuma toaso Kumase na against Central African Republic no ye betumi ahye omo or say other Ghana fo nyina se fo achitaya ye de time rantenachi eno achi no Enaki Williams striker edema Black Stars of Ghana osina kan edema Atletico Bilbao maya ye friend Spain mu na endra after the game no eno no so wo X1 no okotro yanko na yes ono so atro ediato into a chemo say yes let's go yanko after say yetumi enyankunimdie no against Mali no yembe piemo Ghana na yenye nyamaye na against Central African Republic no yentumi enyankunimdie na mede won komo ediato anim na mame fanto anim se ndra Ghana ball game no wie ne yanda Mali ye fly back to Ghana ye ko ma ye feni Kumase ana ye ko piemo Kumase ye fi ma ye feni Mali ndra after the game no yanda na ye be piemo Kumase ye be boaboa ye ho na ye ne ma ye feni Central African Republic dwada ye de abwani and the recovery training no because recovery training no according to Otuado no in the Ghana fo nyina mo Kumase no mo betumi aba na maba na mo abehwe training na ye de won some area ma na mayam fanto anim say Central African Republic for no omonso anopeya oma touch down ewon kran Kotoka International Airport anopeya no mbedue ombe fly to Kumase in there no omonso akoboabo mo na omone Ghana e de abani dwada ye de won some area ma na sa game na ebeba so no na Otuado Black Stars of Ghana head coach akasa or see or expect a difficult game nyame adoma dwada against Central African Republic and yes yakwasha Mali no game na ebe for osi game no or expect a difficult game against Omaya your friend Central African Republic ye don some area ma na former Black Stars of Ghana coach your friend Kwesi Apia ebusia ko piemu e Sudan coach ni mo e gubi no group Senegal DR Congo no nyina wo mu no Kwesi Apia NLD Endra ochi Omaya your friend Mauritania e bo meka mi no mantumante e wo mu fie enti me no ka say uram e gubi wa Sudan NLD kan omo 7 point Kwesi Apia ya nwade a ye do some edema e wo dwumade ne so na yenwura mu e wo ma football na yemfa nsam emfanfio mfama de na wotwi ayo china no women's football festival na eba so uram University of Ghana Sports Stadium Legon FA Cup no champion of champion emano eba so na say net here ochina University of Ghana Sports Stadium enwumre no nine no police ladies army ladies omo the FA Cup final no the bebo so into where police former soldier former the boni na omo we FA Cup final na champion of champion emano leg no ebeba so ampem da kwa ladies hazakes ladies omo the bebo enwumre no nson na shenen so former me say mpenifo say free obetumi aba abehwe awuntua couple na referees ebedi games no say NTA wo champion of champion no leg no between ampem da kwa ladies hazakes ladies no Messi Boachiwa Jan ebedi sa game no FA Cup no army ladies police ladies no Rejoice Adukwe ebedi sa game na yede won sam
Ede amao ewo dwumadi ne so na wasa FA Cup mane de no a eba so between police ladies and army ladies no ena inde no Major General Bismarck Kwesi Onwanwa a oye chief of army staffs no or the ato any soldier for man anim so china kwamia so omonche police ladies ensure na omonje man FA Cup na ye de won some ede eto anim ye money tew ewa amano ne yan sorry so dia endra Africa no World Cup qualified games na ba so no say and a result no ekoye group A Egypt 2 Burkina Faso 1 group B Senegal 1 DR Congo 1 group C Benin 1 Rwanda 0 group J Algeria 1 Guinea 2 and a group I Mali 1 Ghana 2 Sanso and a urum group H Malawi 3 Sao Tome and Principe 1 and a group A no Guinea Bissau 0 Ethiopia 0 group B Mauritania 0 Sudan 2 Kwasiapia no and a group D no Libya 2 Mauritius 1 Nyame adoma ne games ebeba so no urum group I Ghana group no Madagascar and Comoros ebebo 4 p.m. group C no 7 p.m. Nigeria and South Africa bebo group E 7 p.m. Morocco and Zambia and a group F 7 p.m. no Cote d'Ivoire and Gabon sanso na urum group C ana games ni nyina dodo na beba so 1 p.m. group C Zimbabwe and Lesotho 1 p.m. group F no Kenya and Burundi ebebo and group J no Mozambique and Somalia ebebo group D no Angola and Eswatini 4 p.m. na group G no Uganda and Botswana so about 4 p.m. Yeah, the one some at the amount and you may ba in the friendly games course result ni nyina no yeah the ebema Chelsea a confirm say English centre back Tosin Adarabi you know officially almost signing no on a 4-year contract until June 2028 yede ewon sama ebusu nyina we so na agudiem nsama ye boabo ano de bro no yem fancy me amede agudiem nsama na de ba dia meje so no eya yesu ano de hye Apakan GH the blessed king. Over to you Okogyeabour. Mera se Apakan nti ye begina we so na wiye ensama hodo e boabo ano e de bro woni nyina nso ye de asi na kwaku cheise enne eye ne ba awodi Emmanuel kwaku cheise fa awoda na Oko School ewo Abetifi Jamase Technical Institute. Inti happy birthday in confirm if you papa ho. And Hansi ndio do nso ya dase, Mamon Belinda nso ya dase. Ene mo am the messages ni ba nyina so mo ya de. Ene we kan fo aye Sunday Psalms consult ana magana fo se opese otu kwan kwa de a won krata asem obebua wo ama wonsa etimi aka visa no ene nti se ye UK, Canada, eye Dubai, Poland, anase Croatia no. Now the one you actually mo ewo Ofanko barrier asofan our Ben Wise Park Hotel. Yeah, for 0244 291 546 0244 291 546. But more than a fair one, be abeko and canning. Champion Kofi Taylor at the Echo Facebook no eso. I can count for so yanambieno. Edia mejeswo a gangster katia meeting kura Okogyeabour Ocran Nhyiraba Kwadwo Sammy B na okoma minti ade we mfiro na nadwo amfa me seconds pe ene eye Deborah Livingstone na woda ono no oko school we Esiama Nursing and Midwifery College eno no wo exam ti ene ye na wodai de ya ka nyina ne se twede yampo yankopon onye ne kese pa na school na okona nyame mbie na twede mu no wi a onfa mesom o my Ghana enti ene Deborah Livingstone na wo exam oko eye school we Esiama Nursing and Midwifery College twede yampo yankopon onye wo kese ne man eye wa wodai no oma esu nhira bia no onye ne double pa one ne daso e one ne daso no okon oba Facebook no so one ne daso no ana sofo ana sofo wa na oye say oye madamfo men cancer enti odi abusua ye ko na nwumre beka ho asem into details na madwa see okay is up next la crowd